Vi pušite? Da. Pušite? Da. Šta, je li to problem? Naravno da je problem. Zar niste svjesni koliko škodite djetetu? Mislim da ću mu više naškoditi kad se rodi. Znate li vi koja sve oštećenja pušenje u trudnoći može uzrokovati, ha? Dobro, zar vi ne vidite da ja imam trbuh do zuba, a? Sad je kasno misliti o štetnosti duhana. Naravno da je sad kasno. A ja sam čula da ako se puši u trudnoći da beba postane ovisna. Aha. I što, rodi se s cigaretom u ruci? Pa ne, nego... Ili su joj prve riječi daj dim? Vi se s tim sprdate, a mi vam ozbiljno govorimo. Dobro, zar vi ne znate da nije zdravo naglo prestati pušiti u trudnoći, a? Pa da, ali ti si onako u 9. mjesecu. To je sam kraj, to valjda znaš. Da, dobro vam ima kaže. Trebali ste postupno prestajati čim ste saznali da ste trudni. Ajde, gledajte svoja posla. Oprostite, pardon, ali tom cigaretom ne ugrožavate samo svoje dijete. Ovdje ima još trudnica ako niste primijetili. Dobro, ne uzdrujavajte se, to vam nije dobro za dijete. Evo, ugasit ću, evo. No? Evo, Danijela je rekla da pokušam 3 puta izgovoriti brzo 3/3 tromjesečja, 3/3 tromjesečja, 3/3 tromjesečja, tako mi na radiju znamo brzo govoriti. Ovo je bio ulomak sa jedne, evo, probe, samo za nas, evo, novinare koji smo došli jutros popratiti 3/3 tromjesečja. Priprema se predstava u Gradskom kazalištu Joze Ivakića u Vinkovcima. Autorica je naravno Nina Horvat, a sa mnom je redateljica Frana Marija Vranković. Dobro vam jutro. Zapisao sam se sve ovako rano ujutro, dosta vas ima. Kako ste? Dobro jutro. Odlično smo. Evo, iako je rano ujutro i došli smo u kazalište prije 7, odlična atmosfera, spremni smo za premijeru. Večeras imamo još prvu generalku, sutra otvorenu generalku, u petak premijeru i u subotu reprizu. Tako da smo sretni i veseli i nadamo se smijehovima publike. Dakle, jedna komedija, 3 trudnice u ulogama, 3 zanimljiva lika, 3 posebne životne sudbine koje čeka jedna te ista stvar. Rođenje djeteta kao važna stvar u životu svakog djeteta. To očekuje Vinkovčanke i Vinkovčana, evo ovdje u petak, ili tako je premijera? Tako je, premijera je u petak u 20 sati. Igraju, evo kao što ste ih i vidjeli, Mija Krajcar Ivanu, ona je najstarija, čeka blizance, kao što se vidi. Zatim imamo najmlađu Martina Stjepanović, ona igra Ivu. To je domaća vinkovačka snaga. Domaća vinkovačka snaga, tako je. I ona je model. Da. I imamo vašu kolegicu novinarku, Ivonu, nju glumi Nikolina Ljuboja. Evo, pitat ćemo Nikolinu zašto ona zapalila tu cigaretu i kako je njoj ovdje čekati bebu u jednoj bolnici u ovoj predstavi. Ako pitate Ivonu zašto je zapalila tu cigaretu, to je kao što većina pušača zapali iz nervoze i iz jednog stanja koje jako teško podnosi u ovom trenutku. Dakle, to je jedna žena koja nije baš ostvarena, prilično je usamljena u nekom emotivnom smislu, a čeka je, kao što ste rekli, jedan od najvećih trenutaka u životu svake žene. Kako je bilo domaćim snagama Martini raditi na ovoj predstavi? Dosta se dugo radilo, a teško je nastupati pred svojom publikom, pred svojim sugrađankama i sugrađanima. Pa i je, jer uvijek se tu stvori neka dodatna doza očekivanja, ali mislim da je domaća publika već upoznala kako i mene, tako i kolegice koje su već ranije radile tu, tako da je atmosfera bila i više nego pozitivna i mislim da će se to stvarno vidjeti i na sceni. Hoćemo li mi upitati koja ima najviše treme, a najstarija je tu među svima nama. Kako je tebi bilo raditi na ovoj predstavi? Pa jako zanimljivo, zato što nemam iskustvo trudnoće. Nadam se da će se dogoditi u nekom trenutku, ali još ga nemam. Ovo je generalna proba, ali to sa blizancima. Da, s blizancima. 2 muhe jednim udarcem. Bilo je super raditi zato što jako rijetko se dogodi da se već na prvim nekakvim čitačim probama ekipa poklopi, kliknemo, kako bismo rekli u tom nekakvom žargonu našem, i baš smo se jako lijepo družile, naš 4. Nije baš slučaj da se radi puno ženskih komada i zato smo zahvalne i Frani Mariji Vranković što nas je tako skupila i predložila ovaj tekst Gradskom kazalištu Joza Ivakić, a i Nini Horvat koju ovom prilikom pozdravljam što je uopće napisala ženski komad.
Žene, naravno, kad su u bolnici u ovakvim situacijama najviše pričaju, razgovaraju o muškarcima, ili to tako. Frani Mariji Vranković, nije ovo prvi put u ovom kazalištu, treći ste put ovdje. Iskoristit ćemo priliku samo evo da pozovemo vinkovačku publiku, slavonsku publiku, da dođe pogledati 3/3 tromjesečja. Tako je, dođite i podržite nas. Jesi vidjela i čula, Danijela, kako ja to mogu? 3/3 tromjesečja. Upamtite, petak u 20 sati, Gradsko kazalište Joze Jovakića u Vinkovcima, gradu koji obilježava ove godine 100 godina kazališnog života. Dobrodošli.